салом, барномаи ахбори озодӣ бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон пешкаши шумо мешавад. Имрӯз 8 апрел аст. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои рӯз. ҳимояти навбатии Максим Шевченко, журналист ва сиёсатшиноси рус аз ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон Иззат Амон. аз маҷлисгоҳ ба комиссарияти ҳарбӣ ҳуқуқшиносон ҷалби омӯзгоронро аз мактаб ба хидмат ғайриқонунӣ меҳисобанд. қонун дар таҳрири нав қабул карда бошад, вале тартиби даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ иваз нашудааст. чаро тоҷикон қасамхӯриро нишонаи дурӯғ медонанд ва ё чӣ гуна савгандхӯрӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон ба як одати ҳамарӯза табдил ёфтааст? Сол мегам модарам ба ҷои занам қасамҳои безе, бисёр қасамҳои безе бар. Максим Шевченко, хабарнигор ва сиёсатмадори рус бори дигар ба ҳимоят аз Иззат Амон-ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон, ки аз шаҳрвандии Русия маҳрум ва дар Тоҷикистон дастгир шудааст, изҳорот дод. ӯ дар наворе бо хитоб ба намояндагони созмонҳои чапгаро дар Русия, ки миллигаро ҳастанд, гуфт: Иззат Амон як шаҳрванди Русия буду бе ҳеҷ муҳокима ба Тоҷикистон супурда шуд, аммо касе садо баланд накард. Шевченко дар ин навор гуфт: ҳоло мумкин аст ӯро дар Тоҷикистон 14 сол зиндонӣ кунанд, барои он ки ӯ аз ҳаққи муҳоҷирон дар Русия дифоъ мекард ва талош дошт ба зидди истисмори онҳо профсоюз ва ё иттифоқи касаба ташкил кунад. ёдовар мешавам, ки вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон гуфт: Иззат Амон аз рӯзи 27 март бо гумони қаллобӣ дар боздоштгоҳи дар Душанбе аст. иддаое ки пайвандони Иззат Амон рад мекунанд. рӯ меорем ба масъалаи даъвати навазкарон ба хизмат дар артиши Тоҷикистон, ки аз 1 апрел оғоз шудааст. ҳангоми ҳар як мавсими даъват дар шабакаҳои иҷтимоӣ даҳҳо видео пайдо мешаванд, ки дар онҳо ҷавононро дар кӯчаҳо дастгир карда ба мошинҳо тела медиҳанд ва ба самти номаълум мебаранд. ин навбат бештари шикоятҳо аз омӯзгорону донишҷӯён ва магистрҳо мерасанд. ҷузъиёт дар гузориши Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло. мактаби ҳаста 3-4 ҳазор талаба дорад. мисол ин омӯзгор чанд рӯз мешавад ба назди шогирдонаш намеравад, ба кӯча ҳам намебарояд, то ба қавли худаш мавриди аблава қарор нагирад. 5 рӯз пеш ӯ бо ҳамкасбони ҷавонашро, ки дар яке аз мактабҳои шаҳри Душанбе дарс медиҳанд, ба маҷлисе даъват кардаанд. маҷлис хабар кардан дар муассисаҳо, ҳама муаллимои ҷавон хестан ба маҷлис рафтан. мо ҳам ба яке аз муаллимои ҷавон хестем ба маҷлис рафтем. якта шинос гуфт, ки ин маҷлис фикр мекунам вообще дар ин маҳал маҷлис мумкин нест, охир дарсай. ман онҷа гашта ба хона омадам, дигар кор нарафтам. амроам ҳамаш рафтан даромадан маҷлис, духтароро ҷавоб додан, бачаҳоро ҳамаро гирифта дар газет бор карда бурдан. як чанд рӯз қаблаш дар донишгоҳҳо маҷлис шуд, ҳамин чиз рафт. ҳамкурсои мо будан, мисол ки бурдан моро маҷлис хабар кардан, аз ҳамонҷа 3 газелда бор карда бурдан аз даруни зал. ба ҳамон хотир уже дили ман вай рафт, ки ҳаминшам ба мисли ҳамон дигарош ҳаста, ки мисол як нақша. даъвати омӯзгорони ҷавон ба артиш бо шеваҳои нав ба қавли ин ҳамсӯҳбатамон ба кору нақшаҳои онҳо таъсир гузоштааст. бисёри мақолаву чизҳоямонро аз кор мегирифтем, аз таҷриба бояд менавиштем, баъд корҳои илмимона бояд менавиштем. мисол китоб хондоштан дар кор, аз китобхонаи миллӣ рафтан дар кор, кори осон нест. мисол 100-120 саҳифа мақсад мақолавай навиштан дар кор, кори илмӣ навиштан дар кор, рисолаи магистри ура намешад, дар хона шита намешад ку. бори аввал ин намуна мақсад аблава гуфтанашон намефаҳмем. рӯзи 1 апрел даъвати баҳорӣ ба артиши Тоҷикистон бар асоси қонуни нав дар бораи хидмати ҳарбӣ оғоз шуд. бо гузашти як ҳафта аз шурӯъи ин маърака, нахустин шикоятҳо низ аз ҷалби иҷбории ҷавонон ба артиш ва ё сарбозшикор садо медиҳад. ин дар ҳолест, ки гуфта мешуд, ин тар ба масъалаи даъвати ҷавонон ба артиш беҳбудӣ меорад. бархе аз ҳуқуқшиносон ҷалби омӯзгоронро аз мактаб ба хидмати ҳарбӣ ғайриқонунӣ ҳисобида, мегӯянд набояд аз чунин усулҳо кор гирифта шавад. чанде ки қонун дар таҳрири нав қабул карда бошад, вале тартиби даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ иваз нашудааст. яъне бояд даъватномаҳо 5 рӯз пеш аз ба нуқтаи даъват ҳозир шудани даъватшавандагон супорида шавад. яъне ин тартиб тағйир нашудааст ва бояд ин тавр бошад.
аз ҷалби иҷборӣ ба артиш бо шеваҳои гуногун на танҳо баъзе омӯзгорон, балки магистрон низ шикоят кардаанд. дар ҳамин ҳол вазорати дифои Тоҷикистон мегӯяд, ба онҳо шикоят ва ё муроҷиат аз ҳолатҳои ба қавли аблава нарасидааст. اینجا یک مشکلات هست که مثلا بعضی شهروندان از محلی که در جایی که زندگی میکنن محل زیست خود عوض میکنن در قید نمیمونن. یعنی اینم رعایت نکردن طلبات همین قانون در برای عهدهداری حربی و خدمتی است. وقتی شهروند مکانی زیست دائمی را ترک میکند با دیگر منطقه مثلا یا که دیگر محل برای استقامت منبعد در وکالت‌های مقامات کارهای داخلی می‌دارد طبق طلبات قانون درباره عهدهداری حربی که باید پیدا کند حاضر کند. ҳамсӯҳбати омӯзгори мо чунин иддаоро рад мекунад ва мегӯяд дар қайди макони зисташ аст, вале бо далели бад будани вазъи саломатиаш имкони хидмати ҳарбиро надорад. дар Тоҷикистон дар ду навбат баҳор ва тирамо ҷавонони аз синни 18 то 27 соларо барои хидмат дар артиш ҷалб мекунанд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. имрӯз дар ҷаҳон ҳамчун рӯзи лулиён ёд мешавад. дар Тоҷикистон ҳазорҳо нафар аз ақалиятҳои лулӣ зиндагӣ мекунанд. ҳамкори мо маҳмуҷон раҳматзода бо рӯзгори онҳо дар вилояти хатлон ошно шудаву зиндагиашонро дар филми мустанаде ба риштаи тасвир кашид. ина мисол ай урусия омагия ҳаст, ай тоҷико ҳаст, ай моҳо тоҷико гирифтагиян زندگی میکنن. بله ما داده این رایون دا میریم همه سلام علیکم آشنا این قچاق میگیرن نمیوین میدرن میبرن یگان مایده خیلی نمیکنن. انا اینجا فقط یک تا کار فقط هم طلبیدن. انا هم طلبیدن مثال میگه که این جوگی میگه نباشه ما را یگان کس یگان تو برای اسنه یگان نسبت ای توجیکا ما را خطی ما سوزن همه آدم و خطی خیلی این بازار دا میریم اگر یگان قردار شد یگان درکار شد میتن مثال شب ساعت 12 شب دا باشم که همه تاکسی ها یا آدم ها میوین می کار ما را بد میکنن این خیلی چی میگن ملت پرستی گفتگی گب نیست این خیلی نیست نیکی اینجا فقط این همه نام ما را پس که اگر باباگی گفته این همه گدایی تلبندگی دیگه. филми мустанади маҳмуҷон раҳматзода ба зудӣ дар Ozodivideo YouTube гузошта хоҳад шуд. шӯъбаи корҳои дохилии Панҷа Кент як мардро бо иттиҳоми ба марг расонидани ҷавоне боздошт карданд ки бо духтари оиладори ӯ суҳбатҳои ошиқона доштааст. ин мард дар пайи шикояти аъзои як оила дар шаҳри Панҷа Кент ки иддао мекунанд барои муносибатҳои ошиқона писари 22 солаи онҳо Бахтиёр Холов аз манобаи боз ва таҳқиқоти радио Озодӣ нишон дод ки сабаб зоҳиран дигар чиз аст ва тааллуқ доштани он ба афроди бонуфуз ё хонаводаи раиси ҷумҳури Тоҷикистон. ин санади агентии рушди коғазҳои қиматноки Тоҷикистон аст ки нишон медиҳад Таъмина Раҳмонова духтари Эмомалӣ Раҳмон соҳиби аслии ҷамъияти саҳомии агентии алоқаи ҳавоӣ аст. дар ҳамин санад ҳамчунин омадааст ки Зарифбек Давлатов шавҳари Таъмина Раҳмонова аз соли 2013 шахси бонуфуз дар ҳайати саҳомони агентии алоқаи ҳавоӣ шудааст. дар ин ҳуҷҷати расмии Кумитаи андози Тоҷикистон дида мешавад муассиси агентии алоқаи ҳавоӣ Таъмина Раҳмонова ва раиси ширкат Зарифбек Давлатов ҳастанд. кори ширкат ҳам фурӯши билети ҳавопаймо зикр шудааст ва сармояи ойнномавиаш тақрибан $200,000 будааст. ёдовар мешавам видео ҳамзамон дар вебсайти радиои Озодӣ дар ҳамин канали Ozodivideo дар YouTube ва саҳифаҳои радиои Озодӣ дар Instagram ва Facebook соати 5 ба вақти душанбе ва соати 3 ба вақти Москав нашр мешавад.
قسم خوردند که هنوز 5 سال پیش از طرف وزارت فرهنگ یکی از عنعنه‌های شفایی فعال در تاجیکستان اعتراف شده بود، ظاهراً حالا به یک دردسر تبدیل شده است. روحانیان تاجیک میگویند سوگند به نام خدا و رسول در تجارت و دودو گرفت دیگر به کار نمی رود و مردم اکنون برای به دست آوردن باور دیگران قسم زن طلاق یا چیزهای مانند این میدهند. چرا قسم خوردن در تاجیکستان به یک کار عادی و معمولی تبدیل شده است؟ در گزارشی از همکارانمان میفهمیم. بعضی از ساکنان شهر دوشنبه میگویند که بهوده و بیهوده قسم نمیخورند، اما با اطمینان میگویند که بسیار وقت از زبان دوستان و نزدیکان و در کوچه ها سوگند میشنوند. به خصوص به گفته آنها تاجران و جوانان برای به دست آوردن باور مردم با نام خدا قسم میخورند. چند از راهگذران در دوشنبه گفتند که برعکس سوگند برای بسیاری ها علامت دروغگویی شده است، یعنی کسی که به چیز قسم میخورد پس میخواهد فریب دهد. بله، همین سوداگران هم قسم میخورند که مثلا همین صفت اگر اوریجینال باشه که صفتش پس باشه میگه همین اوریجینال است که چی است، میگن که قسم به خدا هم قسم میخورند. لیکن میدونم که قسم میخورند لیکن کاری نقض نمیکنند. قسم میخورند با طلاق، با زنشون، با فرزندشون. خب بسیار خوشنودگی، بسیار هم خیلی اقرار قسم میخورند. سو میگم مردانم با جای زنم قسمای بیزی، بسیار قسمای بیزی با. خوشنودگی. از کی؟ از بسیار افریقا، از بسیار دوستا، از بسیار آدما خوشنودگی. بسیار از ما همین لیش نما یک از قسم خورد باورش نمیکنه، میگم زنده چی دروغ هم میگه قسم خورده است. همین به قسم هم میگه ها پرای نکی راست میگفته قسم نخورده. در مرکز اسلامی تاجیکستان میگویند سوگند خوردن به یک کار عادی تبدیل شده است و بنابراین روحانیان مجبور شدند چون این رفتار مردم را محکوم کنند. متاسفانه امروز در جامعه ما میبینیم که حتی بعضی افراد که از جمله یعنی یک رفتار بسیار قبیح هست که حتی مادران خود را در جای همسران خود قرار میدهند، در حالتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم تاکید کردند که احترام کن مادرت را بعد از آن پدرت را. با وجود همین بعضی افرادی که البته این از فرهنگ ما نیست و مردم ما به این نفرت دارد و خصوصا قسم خوردن به نام پدر یا مادر از نگاه شرعی ممنوع است. مسئولان مرکز اسلامی تاجیکستان از آن نگرانند که قسم به نام خدا نیز به یک سخن عادی و بی‌قدر تبدیل شده است و بدتر آن است که دیگر اعتماد را جلب نمی کند. البته قسم خوردن در شریعت بالکل معنی است. حالت‌هایی می شود که حالت‌های استثنایی است. بعضی حالت‌هایی است که دعواگر یعنی قبول نمی‌کند، اعتبار نمی‌کند، در این حالت مجبور می‌شود که اون نفر به نام خداوند قسم بخورد تا اینکه طرف مقابل را به این چیز راضی کناند. روحانیان رسمی در تاجیکستان گفتند که در فکر مجازات قسم خوران نیستند، بلکه کوشش دارند توسط صحبت‌ها در مساجد مردم را تربیت کنند. و ماه رمضان در تاجیکستان 13 اپریل آغاز می شود. در این باره افشین مقیم سخنگوی کمیته دین بر رادیو آزادی اطلاع داد شورای علما یگانه نهاد صادر کننده فتوا در کشور نصاب زکات را 25000 سومانی مقرر نموده است که از آن 625 سومانی زکات داده می شود. این خبری آخری برنامه امروز بود. تشکر از یکایک شما که تا این لحظه ها ما را همراهی کردید. خبر و گزارش های دیگر را چون همیشه میتوانید در سامانه رادیوی آزادی بخوانید. گزارش های ویدیویی در آزادی ویدیو گذاشته می شود. فردا با خبرهای نو در خدمت شما قرار می گیریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.